ljudi, danas igramo Brawl Stars. Ljudi, napravio sam, kao što možete da vidite, hack. Sada idemo da igramo sa jednim ili epicom ili mythicom Brawler. Pišite u komentarima koga da izabere. Ili Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber, Meg, Surge, Chester, Cordelius, Kid, Draco, Kench. I sa Sirius. Ja mislim da možemo da kupimo, hoćemo, hajde. Ljudi, kupili smo ovo tu. Sad idemo da odigramo jedan game sa Cordelius. Moram da mu kupim jedan barem skinčić. A pogledaj koliko imam ljudi coinsa. Ok, idemo da igramo jedan game i da pobedimo taj game. Ljudi, oni su jaki. Just pobedi. Igram se najmanje Brawlera. Ok. Konačno imao sve, samo sam je sam. Ljudi, bravo, kod stara je bio jao, ljudi. Ne. Evo da ćemo izgubiti. Žao smo izgubili. Nema ništa. Idemo jedan greda i da igramo sada. Bacite like i subscribe. On će nas pobiti. Ja, kako su jaki. Bravo! Moram da polu za broka. Ćemo da spavimo. Zagrimo se i idemo u napad. Kako smo izgubili, ljudi? Izgubili smo Inače ima Minecraft, se ne za Brawl Stars. Znate kako ima upravo Brawl Starsu. Znate kako ima Brawl Stars. 58. Možda mi ovo napravila, ja ne znam. Hajde Brok, hajde da izgubim. Da pobedimo. Budemo opet. Izgubili smo. I ljudi, vidimo se kada dođem. Idemo se na video. Ćao.